SK Bro. Karena dunia ini kakaknya ngerasa wong beli duwe. Bareng Barata Cipta Laksana buat semua. Cinta beli seukuran kayak orang pantes ning badan, pantes jare anaknya baik, li pantes jare wong tuane. Spesial Bapak Hajat Ibu Hajat. Cinta beli sederajat, kini sugi kita ne melarat. Najan anake demenin kita, wong tuane selini kita. Dua cinta beli sederajat. SK Pro Production. Saja karo kita perjumain modal cinta, wong tuane sinok ngomong sumpah maksa kawin metua sing rumah. Spesial buat semuanya. Buat rekan-rekan Karang Taruna. Sinok ngomong jelas, keluargane kadang beda kelas. Cinta diukur karena dunia kakangnya rasa wong beli duwe. Dua cinta beli sederajat, kini sugi kita ne melarat. Najan anake demenin kita, wong tuane selini kita. Dua cinta beli sederajat.
nemen-nemen percuma yen modal legengan wong tuane senok ngomong jelas keluargane kakang beda kelas cinta diukur karena dunyane kakang nyerah ngerasa wong beli duwe cinta beli senderaja kaine sugi kita nemlaran ngajalanake demening kita wong tuane sengiti kita duwe cinta beli senderaja Mas Yayan. Spesial kali panitia semua. Wis saja karo kita percuma yen modale cinta wong tuane senok ngomong sumpah maksa kawin metua sing rumah wasik lo wis saja nemen-nemen percuma yen modale demen wong tuane senok ngomong jelas keluargane kakang beda kelas cinta diukur karena dunyane kakang nyerah rasa wong beli duwe cinta beli seukuran kaya ora pantes ning badan pantes secare anake bae beli pantes jare wong tuane Makasih Pak Hajat, makasih Pak Hajat. Hebat duitan ya. Ibu Hajat, Bapak Hajat. duwe cinta beli sederaja kaine sugi kita nemlarat najananake demening kita wong tuane sengit ning kita duwe cinta beli sederaja. Waduh, satu nomor terbang spesial semua.